wayise Regina n'izindi zitandukanye yagiye akora hano mu gisagara ca Bujumbura ushaka kumwita Da Prince official niyo YouTube yiwe nuko Fulgence. Yes. Nyakira Da Prince. The Prince. Yes, I'm Charles. Amakuru ya Salama mezani. Ikaze muri Classic Vibes, PJ Classic FM 97.3. The sound of happiness ijwi munezero muri rusange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wisange turi muhira turi mu Burundi. Yeah. Yo urashobora kuduza akajwi gatoya. Okay. Yes, tugushimire kuba waje kandi tuguha nikaze mu bwami bw'isamirizi PJ Classic FM. Abakunzi b'isamirizi barakumva neza cyane ubaramutse. Abariko baratwumviriza bose ndabaramukije. Yeah. Nuko. Nuko ni Da Prince. Hari abantu batazi ko Da Prince ashobora kuba ari n'umurundi, hari n'abashobora kwibaza ko ashobora kuba ari n'umu diaspora yamaze kuba yoshwara mu Burundi. Hari n'abandi bataramenya neza muri rusange inyuma ko benshi bazi ko ari Regina. Hari abana bashobora gusanga abana kwiteranije usanga bavuga ati vya Da Prince vyarenganye ni Regina. Nuko batanga ubaho umuco muri rusange. Da Prince gute umuntu acumva Da Prince ashobora gutabura gute muri rusange? Yeah, Da Prince ni umu artiste w'umurundi. Batwita ba upcoming. Yeah. Nkaba mvuka mu Burundi, nkaba mvuka mu ntara ya Makamba. Exactement no hitwa bita mu Mabanda. Yeah. Abantu benshi barahazi. Ari impande y'iwanyu ga Fulgence. Je iwacu ni hariya ai mu buseruko bugana mu burengero Uduze hariya. Urenganye kiya giti. hajya nyine cyabona. Jani jya paveno no. Haruguru yajya amashuri gatoya. Canduga nkuko. Aba ndashitse muhira. Hakomega mu city wanyu n'amashuri ari. Amashuri arahari. Amakuru yo ga Da Prince rero. Ni meza kabisa. Nuko. Mr. meze neza, nawe meze neza, urabona ko meze neza wewe. Harakanaje kuvuga ngo batwita ba upcoming. Ako kantu gafata gute ga Da Prince? No kuvuga uburi kuragwana intambara kugira ngo urabe yuko woshobora gushika kure hashoboka byawe ko rishika kure. Yeah. Bivuze ko uri kurakora iki kugira ngo urenge ubwo gwego nawe? No kugwana tu. No kugwana ku muziki ntiworoshe. Yes. Byumvikana ko mu muziki bishobora kuba bigoye birakugora cyane nivye ntambamye muri make tugaya tubandanya uba ubona ni kihe kintu ubona kiriko kiragugora cyane muri career yawe y'umuziki? Career yanje y'umuziki ibingora ni byinshi. Hariho ku ruhande rw'uburyo kubura abasupporter na promotion. Ahanini baza ko ari ivyo. Mbere ko tubandanya mbega Da Prince kubera iki yumviriye kuba umuririmbyi byaje gute watangute ku ibintu byo kuririmba? Ni ibintu nisanzemo kuva nkiri muto cyane. Yeah. Muri uvuze kuva kuri muto wari ufite imyaka ingahe yaryare? Nakunda music kuva kera ariko sinabwamenye ko nzoyikora. Gusa maze gushika muri secondaire niho nabonye yuko nshobora kuba noshobora kuririmba. Yes. Nuko nuvuga ko wacekiringo c'imyaka igera kuri 2 washize hanze indirimbo yita Thank You. Twavuga ko ariho Da Prince ashobora kuba yatanga umuziki cyangwa muri rusange canke ni kwa kuntu ushobora gusanga umuntu yatanga umuziki kera mugabo abikwa vyo bitaraje kuri YouTube. Novuga ko ari ico gihe nyene. Ico gihe nyene atangura umuziki kubera je indirimbo yanje ya mbere niyo nyene Thank You yagiye kuri YouTube. Yes, nuko munyuma on fire. Akurikiza n'izindi mbona. Wajati merci hamatu ewana moto kabisa. Ati forever. Nuko ari indirimbo nyinshi ita forever munyuma haza n'indirimbo Regina Mavi akoresha nuvuga ko n'indirimbo iri ku mwanya ubu tuvuga. Yes. Nta n'imisira mara myinshi. Ni Da Prince shaka kumusanga muri management yihe ni Da Prince ubona ko ariko yandikirwa nande muri rusange? Muri uyu mwanya ndi ku giti cyanjye byose ndi coach. Yeah. Hama kuco kwandika ni je nyene niyandikira nabo tubifashanya. Yeah. Mugihe tuzikora amasana hano indirimbo ukora usanga bavuga ati hano amasana yakorewe hano mu Burundi indirimbo Mavi ushaka kuraba urabona ko amasana ubona ko amasana ameze neza cyane. Yes. Nuko hari abantu usanga gusa badafite management kumvuze uko bitavuze ngo nuko batazikeneye ariko kumvuze uko nako bitavuze ngo nuko batazironse ariko bakazironka bakanazana. Da Prince yahagaze nga
je gushikamo umwanya nta management nimwe irandondera kabisa. Nibaza ko management ije dufise intumbero imwe nta mpamvu yo kuyanga. Twese dushaka gutera imbere. Da Prince kuba yinjiye mu muziki hari ikintu nkunda kuvuga Fulgence. Da Prince kuba yinjiye mu muziki mu gihe tuzi ko n'abandi baririmbyi benshi bamaze kwinjira mu muziki ukaza ubasangayo kandi nawe ushobora kuvuga ati je mfite intumbero kanaka yatumye ninjira mu muziki kandi kuri target kanaka na strategy nje gukoresha isumbuye abandi bari korakoresha mu gihe tuzi ko n'abandi bantu binjiye mu muziki kuva ke barahari iyo system yo gukoresha novuga shasha igiye gutuma Da Prince ushobora gutera imbere gusumba abandi yubariye cyambere no gukora cyane no kwihangana ama bishitse tukagira amahigwe tukaronka nk'umuntu adufasha canke niyo tutomubura twe twizera yuko umunsi umwe bizoshoboka. Na cyane cyane Da Prince ni ikihe kintu bawumva abumviriza indirimbo zawe botana nk'ubutumwa? Akenshi nkunze kuririmba indirimbo z'urukundo zose ni iz'urukundo kiretse imwe iyo natanguriye ko ariyo thank you ni Imana no kuvuga Mavi ni ibintu by'urukundo za Forever Regina nuko mukanya dutahure muri make tuganiriza ibijanye n'indirimbo Regina twumva ubutumwa buri mu ndirimbo Regina ucumva wese atabura ati burya Regina indirimbo Regina ni ifite ubutumwa bumeze kuno nayirembye nisunze ibino nari muri situation kanaka byari bimeze gute muri rusange. Regina ni indirimbo nanditse ndi muri situation umukobwa ariko arancika nanjye ndiko ndamwinginga ndaba ko yogaruka. Wabirimbye nkuko abandi bakunda kubiririmbira abandi canke ni true story ya Da Prince byukuri umukobwa nyene yari yagucitse urumva ati umukobwa ashaka kumva sinshobora kuba akagenda simba ho reka ahubwo ngerageza amahirwe ndamwinginga ariko yogaruka. Yes aho kantu akivuga Fulgence haje ntuma ntakumu ewana umustari biciye muri studio kabisa kugira ngo abyumve basi yumve ko yogira imbabazi akagaruka. Aho nza gutabura ko Da Prince umwana yaririmbiye ntiyigeza mukunda kubera ko nta ndirimbo yindi yagiye gusohoka yemeza ko umwana yasuye kumukora yaragarutse cyane yagiriye inyuma ntimuzizi mu nyuma ashobora kuzoririmba twimereye neza mwimere neza ino misire yose ntikiracamo ubu uracagondagonda ku ruhande ubu ari ukuntu biriko biragenda neza ni real true story nyene kuri Regina ni byabaye ni true story. Regina pole sana man rukundo Regina shida Fulgence wowe numva ururimi cyane Regina nvume ngo ni izina ry'umuntu ni izina ducikirizeho gato ya kapera hako n'umukobwa nyene yitwa Regina tunayifeeling tumve akababaro wagize hinge gato uri umukobwa yitwa Regina cyane ntabwo yitwa Regina ahubwo nashatse izina rimenyerewe ushobora kumva ukavuga ati izina rimeze fresh rimeze neza cyane twagiye kwanza twumve ko turi muri Regina tuyifeeling twumve cyane akababaro kaho inami as you the one I see niwe mukobwa w'inzozi make be your painkiller tuza sinzigera nguhemukira inami as you the one I see niwe mukobwa w'inzozi make be your painkiller tuza sinzigera nguhemukira una oh my Regina una you're a Regina una you my medicine una oh my Regina you the painkiller you're a Regina you're a Regina uri Regina oh my Regina you're Regina abandi ariko ndavuga ngo deta ngo uri originale ngo za Pascaline wero uti nawe ni Regina Maria Rosa ati Maria Rosa nawe uraruza urumva nuko twitegeye indirimbo izoza ivuguriza ibyo wavuze ga Da Prince ko cyamaze gucamo mu gihe tuzi ko abantu benshi bari mu true story bashobora kugarukana kandi mu nyuma izindi ndirimbo bashobora kuvuga ati
je ko ibyo naririmbye mu nyuma byatoye umurongo yari true story ndabandana izindi ndirimbo iza kubivuguruza mu gihe tuzi ko n'umuririmbyi yaririmbye avuga ati je ubuzima ndimo si bwiza vraiment mu nyuma arasohora indi ndirimbo avuga ati cyaraciye mu byagenze neza nibaza ko mu mwanya si ndamenya neza ibyo nzoririmba ariko shaka kuza ari iby'ubu legend cyangwa bikaza ati byabananije byanka byabananije we Firija ashaka kuvuga ati rega bundi byabananije byanka byanse burundu pe byanse nabuze icyo nkora ushanga n'indirimbo igiye kuza yitwa ati byanse byabananije bikomeye cyangwa bijyana kubi birashoboka ati ni hatari ni hatari man ego cyane no by'urukundo usanga bigoye cyane so the prince ufatira kuki kugira wandike indirimbo ni ikihe kintu urabira ko cyane ni inspiration iva kuki sometime ndashobora kugira inspiration ivanye n'ivyo mba ndimwo hari n'undi mamba mvuga ati reka nikorera umuziki mwiza nyine abantu bose bazokunde nuko bimeze mbega kuri The Prince ego nivyo uracyari mu upcoming muri music kuba umuririmbyi yandika indirimbo zifise ubutumwa n'indirimbo usanga ari izo kwiryohera ubyakira gute muri rusange byose ni fresh nanjye nubwo ntarandika ubutumwa nyene bushikira abantu bose atari iby'urukundo atari iby'ika ariko hazogera igihe ndabikore cyane cyane ibyo byose ndavyemera ni fresh mu gihe tuzi ko n'abantu ukunda gusanga bavuga ko indirimbo kwandikirwa hari n'ikibazo umuntu ashobora kuvuga ati jewe kunyandikira indirimbo pe nta numenga wapi ndabirengeye ubundi kwandikirwa indirimbo nk'umuririmbyi hari kosa rishobora kuba ririmo canke ni karite uko uvuga defu oya ntabwo ari kosa kuko si naha mu Burundi gusa si no muri Afrika gusa bandikirwa ahubwo no kwandika n'akazi donc biri muri music no kuvuga ntacyo bitwaye ariko je nibaza ko umuntu yakwandika indirimbo burya ntaba yayanditse samples kuko nawe hariho ibintu ugenda urakuramwo uhindura na cyane ko hari igihe usanga hariho aho udashobora gutusha neza nkuko yayanditse no kavuga ati reka nshyiremo kugira ngo niyorohereze yes nuko nuva ko waciye ikiringo kinini cyane ni The Prince ubona ko waciye kuno ni ukwezi ushize hanze indirimbo hari ikintu usatu bigeze kuvuga na cyane kugwaruka n'abaririmbyi batandukanye kuno kuntu umuntu ashobora gushira indirimbo hanze mu kiringo gito cyane tubitahure musana memeze gute mu gihe tuzi ko n'abandi bashobora gushira indirimbo hanze mu kiringo cy'umwaka imyaka 2 hapfiga iki ku muririmbyi mu gihe ashobora kuba ashize hanze indirimbo haciye igihe canke hakiri iki mu gihe ashobora kuba ashize hanze indirimbo haciye igihe nka twebwe tuba tugitangura mu muziki iyo ushize indirimbo dufate ukamara nk'umwaka imyaka 2 donc no kuvuga kujya kuntu waba uri kuriyubaka rero uri kuriyubaka ugaca uhagarikira ngaho ugaca ugaruka mu nyuma abandi bantu uzogaruka barakwibagiye yes allo Maro cyane tuvugana nande nuko utiye ugaruka barakwibagiye twatanze umurongo wa telefone 37 31 ubusa bugera kuri bone mashaka kwakura mukaganiriza umutumire hano no vuga The Prince ndirimbo ya Regina nuko utiye ugaruka barakwibagiye muri rusange muri make gusora indirimbo haci igihe si byiza ku muririmbyi oya ntabwo ari byiza je ku ruhande rwanjye hako nashaka kuvuga ati hakubaguma wakubona mu muziki ibikorwa byawe indirimbo itarakwiza 1 million indirimbo itarakwiza ku mavyo dushaka kuba ukeneye gusohora indi ndirimbo yes allo mwiriwe neza amahoro cyane tuvugana nande Ingozi ndakora mu kije cyane ni The Prince indirimbo ni Regina mu ntara Ngozi yitwa Jari wabyumvise Jari hakutuzina nkotwe nawe urakunda kutumva neza ko nansumvye aho hano ndabyumva cyane abo wagukoze mu gahanga wewe nuko bimeze mu gihe tuzina ko navuga ati mu gihe tuzi ko nabandi bashobora usanga bavuga ati Jesse shaka gusora indirimbo mu kiringo c'amezi 2 tarakwiza 1 million tarakwiza
hama views nk'amajana 5 shanke ayo nshaka urumva usanga ari hatari abo nibaza ko ari babandi baza baragafashe twebwe tukicirondeza ewana nibaza ko unarose ubushobozi bwo gumubatamo ni Da Prince agiye gushira hanze indirimbo mu kindi kintu kingana gute mu gihe tuzi ko aheze ukwezi ashize hanze indirimbo Region nibaza ko inyuma y'amezi nk'abiri cyangwa 3 atatu bisigwa ngo mu mezi ane gusa indirimbo igiye hanze zose hanze yindi urumva bimeze neza Allo asirenganira yagiye nuko ariko ngira mbaza kino kibazo Fulgence ankundire cyane mbaza kino kintu ni iki kintu ushaka kuba kuragaya mu muziki muri rusangi kuri bakuru bawe no kuri batoya bawe no kuba muri niveau imwe mu muziki ushaka kuvuga ati kino kintu ntabwo ari cyiza muri rusangi kino kintu hamwe bogikora kuno vyogenda neza umuziki muri rusangi kuko dushaka iterambere umuziki no kuvuga je kino no bamaze kugaya cyane hari ukuntu iyi industry umengo irigungiye ko abantu bamwe kuko tugiye kuraba hari indirimbo bumvise z'aba upcoming benshi cyo kuvuga ati indirimbo idizavinga kugera kure idizavinga kuronka ibintu byinshi ariko kubera uba nyene utarashika ushaka canke atabantu bagushigikiye ugasanga na byose birapfuye icyo nashaka kuvuga hari nk'aba star bamwe ushaka kwegera ati supportinga umviriza ibikorwa byanje akavyanka ebana no kuyumviriza sinzi nayumviriza tugende gahoro nka Da Prince hari muri byo ashaka kuyarandike canke aramusaba ngikuwa kana karamwanki barahari nkandi nibaza kumuvuga ko nyimba byo kuri waramusabye igikorwa nigashaka no kuvuga ati ntabwo namusabye igikorwa like ngo dukorane no ni kujya ushaka kumwandikira ushaka connection ariko mwandikira ufise impamvu yavuga ati anyishuye iyindi message ndamusaba igikorwa yoba hari umuririmbyi nkandi barahari ariko ushaka kumuvuga ugasanga avuga ati okay karanciye mureka nikosore ni benshi twandikira agenda amaze kwandikira benshi nkande ni benshi hariho ba DJ Fernando bande hako Fernando yarakwishura mugabo first time ndamwandikiye yaranyishuye rimwe ariko maze kumuha igikorwa yasuye kunyishura Fernando ariko muri make bari bamaye igikorwa yumvirize aguha impanuro yumvirize akora iki muri rusange ni ukuvuga jewe kubera ko iyo uri kurakora ntuvuga ati ibintu indirimbo ngo irarenze cyangwa nta confidence nifitiye confidence ndayifitiye ahubwo umuntu uramuha wenyine akajudginga nambwe ati yumviriza iyi ndirimbo frere ukabona irakuryoheye mwari musanzwe muzinanye ntabwo twari tuzinanye ubwa mbere yakwishuye ubwira kabira caravyana maze kumuha igikorwa canke niba utasuye kusubira kumurondera naramurondeye ariko sinabandanye forsa kuko abizi nyene by'abastare bene wacu biragoye yari gutegeza kugira gutereye muri rusange ivyo yakoze ntiyategeza kubikora yari gutegeza kwishura gute bikagenda gute no kuvuga je nagenda bitahura sometime kubera bararemerwa bahabwa ibintu byinshi baba ariko bandikirwa n'abantu benshi urumva hakwa nundo shaka gutahura avuga ati sukuremerwa tibi ibintu sivyo abigiza bibona aransuzuguye kubera ko ngira ntaragafata ibintu nk'ibyo hariho nabandi bishura Bface arishura mu message Bface arishura mu message muhu yaranakwibuka atandukanye n'abandi Bface atandukanye n'abandi sana no utira abandi bamere nka Bface on the floor ababandika ibazo barabishura bahuze n'abantu bose ni fresh subira wandikireho uno munsi aho bari uno munsi natwe haraturindiriye canke ntawamenye tugushimira cyane Da Prince ubwe n'ubwe n'akajambo ushaka kubwira abantu muri rusangi abakunzi b'umuziki wawe dusa n'abasoza kino kiganiro cawe ndabashimiye cyane namwe mwanyakiriye hano hama abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba PG Classic babandanye kudushigikira badukwirikirana n'abatazi ibikorwa byacu ushaka kubisanga kuri Da Prince Official
hariho za Forever, Mavi, Regina. Yeah, izo ndirimbo zose zimeze neza. Yes. Hama Facebook ni Boy the Prince. Twitter ni Boy the Prince. Instagram ni The Prince Official. Yes, nuko tugushimire cyane The Prince muri rusangi. Murakoze namwe cyane. Yes, nuko